Pini, Duar Bagori Lakan Koratrok constituency Kaparlo, Nong to the Lamara Tovar, Khorsing Lekthe Tovar Kasilampon. Sonsi, Duar Bagori Lakan Koratrok constituency Kaparlo, Nong to the Lamara Pen, Bijuli An Kidam Kivang Tovar, Kivak, Tang Pen, Student Atum Kidam Kivang Kasiksak Doko. Sonsi, Duar Bagori Lakan Koratrok constituency Kaparlo, Nong to the Lamara Pen, Bijuli An Kidam Kivang Tovar, Kevak Thang Pen, Student Atum Kidam Kivang Kasiksak Doko Teglong Si, Inut Khorsing Lekthe Pen, Ning Keme Pen, Amithang Agari Pen, Tovar Kasilampi. Bangso Tovar Laki Daitor Pen, Dolamara Chileng Pen Tovar Lo. Bangso Tovar Kevak Kaharluk Pen Ajok, Student Atum Kidam Kivang, Sung Tektik Lo. La pen ke student atum akeng pen kidam kivang atum ta langbung ke dokok pen ajok penang atum four wheeler pen kidam kivang atum lang parsi tekang det titita dolo la pen hithi borwa kidam kivang atum ta sungpik ando bangsok ki sung theklong si inut ning kemenaya pangphu VDP President Khorsing Lekthe pen Radaphan Mathasi Tovar ke wak adim along an sangti arlong Amithang Gari Pen Thoklo La Pen Amitha Kiching Hon Hepin Pen Radaphan Matha Pensi Levar Chepon Pensi Tovar Thok Ponlo Bangso Pen Ajok Radatumta Choro Pajir Ponlo Tangte Perangkia Thengno Katung Jalam Arjusna News Day Report Karbiang Long 24/7 News Lan li Khorsing Lekthe nó malik là hết là ra tu cái đam mà thực ra cái sự tu nó phải mà tu đam mà thực ra đang tum là ra mà khác không Ning Keme pensi Kethok pila hai là đam mà thực ra rồi ra tới ra đam mà thực ra nó luôn mà tum ta cái đam làng bung cái này cái ông phải cái đam thực ra là ni mình phải làm gì học được VDP president dak belum merasa malam dak belum merasa ramai ramai